бешарафи лаънатиро мекушам. бону аз пушти ӯ маро тар кард, ғайб зада рафт. гӯш кун, агар ба ҷононам даст расонӣ, туро пора пора мекунам, зиндаат намемонам. Эй бадбахт, тулин созай, гапа кашол накун. Чикор карди пулои мара? омода аст. бародароне ки хоҳиши гузаштани границаҳоро доранд, марҳамат компанияи мо барои шумо мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва дар роҳ масъалаи гайҳоро худашон ҳал мекунанд. тӯли солҳои дароз аст ки кор мекунанд, ягон жалоб шидагӣ нест. ай бародарон, марҳамат занг занед. аз номи канали олами синамо ба шумо скидка карда мешавад. ба ҳамаи шумо дӯстон роҳи сафед тамошои бо фароғат. хуб, ҳозир ба ту суроғаро ки мефиристам, пулро бурда дар он ҷо мегузорӣ. баъдан ман рафта пулро мегирам. баъди гирифтани пул макони тулинро ба ту мегӯям. агар ягон хатогӣ кунӣ ё танҳо наёӣ, дигар тулинро дар хобат мебинӣ. фаҳмидӣ девона? чӣ шуд? ман меравам, назди тулин намеравам. канӣ рафтем, кори шавкатро тамом кунем. рафтем. лаънати шавкат, оқибат ба кор омадӣ. самидар куҷост? шуд, ту инҷо мунтазир шуд. шиноснома ва пулҳо ҳал шуд, акнун мегурезем. ту тамом шудӣ. چه راسی لعنتی تویی؟ بیدم زیاد دستگیر کن رو. بیدم زیاد دستگیر کن. بیدم салому алайкум дӯстони азиз. агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд занг занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production занг занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. ин бадбахт агар мара фиреб куна, тулин айми бландӣ мепартон. ассалому алайкум бародарони азиз. бахшиш ки вақти шуморо мегирем камтарак. марҳамат, дар канали бародар тавсия медиҳам видеоҳои исломиям ҳама роза мавлуд мепартояд. марҳамат, ҷои поезда али 0707 бизанед. иншоалло ки пушаймон нахоҳед шуд. дӯстони азиз, дар ногуфтанамонад дар канал фақат мавлудҳо, видеоҳои исломия ва аз подписат карданатон пушаймон нахоҳед шуд. марҳамат дӯстони ман. касоне ки ёфта наметавонанд бародарон, марҳамат главни олами синема бидуред. мои канали бародармон поделиса кардагем. марҳамат, наминҷа лайк ҳам мемонед, подписат ҳам мекунед, тамом видеода лайк мемонед дӯстон. ба ҳама тақсим мекунед. мавлудҳои беҳтарина ҳама роза дута мавлуд мепардоем. марҳамат дӯстони ман.
ана намурдеми қапула қапидеми да хона ҳисобшо мекунем. эдиёна тарафи қабодиён рафтан герия бмв сиё мондаги ай тулин дар багаж ай. Şevkat? домулои девона охир корта кардӣ а? дар ин шаҳри калон аз куҷо меёбем ин калта келазро? Кӣ медонад дар кадом сурохи аст? сардорам замбурпарвар дорушапа сур дорад. Ту чӣ мегӯӣ? Уна онҳо чӣ кор мекунанд? David, من ساختمان دارم. David. шавкат капандуд кард балод зад тамом. دستگیرش کنید. دستگیرش کنید. خدایا این کار را کی کرد؟ نجات دادم خلاص شدی. ای جنابی عزمی، ای جنابی عزمی، جنابی عزمی، نترس تو رو نجات دادم. جنابی عزمی مرا کی دزدید؟ شوکت دزدیده است. دیگه چرا دزدیده است؟ شوکت از من چی میخواهد؟ از تو هیچ چیز نمیخواهد. از من میخواهد. از من پول خواست. جنابی عزمی انشاءالله که نداده اید. جنابی عزمی؟ ای دادم البته برای تو. همه چیز فدای تو باد. همه دارایم فدای تو باشد. جنابی عزمی همه‌اش را نداده اید همین خیل نه؟ اگر گویم که همه پولهایم را دادم تولین برایم نگاه نمیکند. نه جانکم اگر این خیل میشود یک قسمش را دادم. حالا هم قصر و خانه و ماشین ها بیناها اسبها قصرها حالا هم پول دارم ثروتمند هستم من. بله راست میگویید جنابی عزمی. بله جانکم بله پولی نکم بله عزیزکم شیری نکم. ای بچه او میمری امیره 4-5 اتاج دیگه بلوتر سوزی چی کار میکنم اکما؟ همجا پارتون خودم شوکت صلات جنازه بنده مومین. یا خدایا نتوانستی کنی به من ده سیلو رو پشه رو در چشمش میپرانم. ایستو چیکار میکنی جسور؟ قاتل شده در محبس میپوشی؟ سرده من او رو میپرانم. سر نمیدیم تو رو. یک سو ایست من خودم حل میکنم. نه نپرکم. بچه ها
рафта сари роҳашро мегирем. рафтем. меравем. زنبور پرور کنیست با دستی اونال نافتیده باید سمی رو دستگیر کنم. مادر جان خوب هستی؟ عدنان جان خوبم جنابی عزمی همه پول رو با اونا داده است نصفش رو داده است. بخیر است پدر، چی شد؟ نپرس پسرم نپرس. همه پول رو از دست دادیم. اگر آن پول ها را بازپس نگیریم این خانم تولین به من اصلا خانه‌دار نمی شود. تو پروا نکن پدر جان، این رو با من گذار. تو شعر و شیور هستی. اول تو از تولین دست بکش، بعدا گرفتنی پول آسان است پدر. خانم تولین جنابی عزمی جون تولین سلطانم بیا. شکری خدا از این کلاس خلاص شدم ها. گریختم. خاموش. صدایت رو نبرار. آنها با کجا رفتن؟ این کار را ببینه کلتا کلاس رو میکوبیم و دنبال زنبور پرور و دارو پاش میدویم. این چه خیلی کار است نه؟ سردارم استید من حالت را خوب فهمیدم. با ذکاوت تیزی پلیس من شما رو میفهمونم. بود است نبود است دارو شب زنبورهای زنبور پرور را دارو پوشیده کشته است. فس این حالت رو شفی زنبور را دیده سر پرش ویران میشود و تا حال از خفای دارو شب دویده ایستاده است. خیلی گوش کن لوی، اینها رو تو فکر میکنی پسرم؟ دیگه خیلی فکر رو کی میکنه؟ البته که لوین میکنه. پیش رو میرویم، کار بسیار داره. امسال من به نفقه میبرایم. درستی رفتیم. خداوند تمام ملائکه ها با گپ تا آمین بگن. خدا لعنت کنه. لبای زهرا حالا زیو چی کار کردی؟ سمی را دستگیر کرده توانیستی جانم؟ دستگیر کرده. من به تو بعدا زنگ میزنم. میلش خیر. نهایت زیو بیگناه میبراید و ما براحتی خانه دار میشویم. انشالله این بها رو هم از خانه رها میکردم خوب میشد. جنابی عزمی ینگا جان بیا جانم. زهرا جان شکر که صحت سلامتی. رحمت سلامت باش زهرا جان. رحمت جانم رحمت یک خدا دانم. را شکر خانم تولین. بیا خانم ما درون میدرایم. بیا جانم مرحمت. جنابی عزمی جنابی عزمی. بهار جان چشمانت را از بالای عدنان نمیکنی؟ گوش کن زهرا جان، با تو آشکارا سخن میکنم. بسیار خوب میدونم که از اینجا رفتنی مرا میخواهی. بله میروم، ولی تنها با یک شرط میروم. بگو چی میخواهی؟ عدنانی جسور رو با من تغری میکنی.
فکر کن که این کار تمام است. به این هم نقشه ام را کشیدم. نزدیکتر اوی. مرا گوش کن. این خیلی میکنیم. ترسیدم جناب عزمی، سخت ترسیدم. خوب هستید خانم تولین جان؟ خوبم جناب عزمی، با مهربانی های شما خوبتر شدم. نشید، فایده دارد. عدنان برادر، امت را بگو که پدرم بی پول شده است، اکنون این بازی رو بس کند. شد، حل میکنم. زودتر حل کن. امای تولین جان، من باید به شما یک مسئله مهمی رو بگویم. جناب عظیمی است کو؟ جناب عدنان، خانم زهرا شما رو در باغچه انتظار است. بسیار تعجیلی بوده است. وای داد. بعداً حل میکنم. این رو خلو کبی. ها زهرا بگو. عدنان جان، من به تو یک چیز را گفتنی بودم. چی گفتنی بودی؟ تستر بگو. کنی بگو. ای با خانم بهار چیزی شده است. بیدم. ای خانم بهار خوب استید؟ پایم بسیار درد میکند. ای هر جا نباشد پایش را کشیده است. کنی برداشته به خانه برد نه. من این زن رو چخیل میبردارم. از 70 کیلو زیاد است آخر. زهرا تو هم دستت را دراز کن تا او رو یک جای بریم. عدنان دست و بازی با قوت داری، خودت برداشته برم. آسان باشد خودت برداشته بر. چخیل با قوت. فرمایید. یس، این کار حل شد. دادن. تشکر زیاد. حاضر خوبتر شدم جناب عدنان جان. رحمت. چرا به من رحمت نآمد؟ میانم کند آخر. خانم بهار، شما دم گیرید، من به شما یخ بیارم. یا خدایا، زهرا در کجا است؟ بسیار درد کرده ایستاده است. بوجلا که پایم بسیار ضربه خورده است. کمی نمیمالید؟ البته. بله بسیار فورید. کمی دیگر با بالا کنید لطفاً. بله کمی دیگر. باز با بالا. چی شده ایستاده است؟ بله ادامه دهید جناب عدنان جان. پای این زن رگ نکشیده بود چی؟ یا اینکه مرا فریب داد؟ از اینجا درها رفتن لازم. نیت این زن بد است. خانم بهار، خدا به شما شفا دهد. من باید روم. با کجا می روید جناب عدنان؟ پای من بسیار درد کرده ایستاده است. وایدا، در محکم است کو؟ پایم بسیار درد دارد. از اینجا رفتنم لازم. باید زود روم. خدایا این در چرا گشوده نمی شود؟ جناب عدنان یگان مشکلی است. در محکم شده است خانم بهار. یعنی در درون محکم شده مونده ایم؟ شما کلید ایلاوگی دارید خانم بهار؟ و خدا من کلید ندارم جناب عدنان جان. نباشد که دری ما رو محکم کرده است؟ با خدا هیچ چیز رو نمیدونم. زهرا، اینها برای من دام انداختند. با پای این زن هیچ چیز نشده است. کمی نمیشنید اینجا عدنان جان؟
خانم بهار چی کار میکنید؟ مگر شما رو میزیبد؟ یعنی چی فرق دارید از دیگر زنها؟ یا خدایا، یعنی شما هم مثل زنهای بد اخلاق هاپی گفته به بغل مردها میدروید؟ وگرنه از شما خوشم آمده بود. شما را یک زنی با معنی فکر میکردم. در نظرم خود رو گنده کردید. کلید را بیده. جناب عدنان جان، یک دقیقه. شما را از من خوشتان آمده بود؟ بله، اما شما این وضعیت را از دست دادید. خاموش باشید، گپ نزنید. التماس خاموش استید. من از راستی بسیار شرمنده هستم. یعنی با حسیاتم دل شما را شکستم. التماس مرا ببخشید. مایلش. خوب، دیگر غضبم رو نآورده. کلید رو دهید. شد، حاضر میدهم. کافیست که در چشم شما نافتم. عشقی که نسبت شما دارم مرا شفا داد. شیطانچه. خدایا مرا ببخش. و زن را گفتم که از تو خوشم آمده است. دیگر راهی نجات نداشتم. آخر جسور چی شد؟ میانم شکست. مرا با آن زنی دیوانه محکم کردی. ای دختر، تو چی در داری؟ دیوانه هستی مگر؟ آخر جسور پیسته بر این دختر است. دیگر چی میخواهی تو؟ آب ایست در جایت. نامت بد شد، خودت هم بد میشوی. ما این خیل کارها نمیکنیم. خیر. زورا، او گفت که از من خوشش می آید. چی؟ بله. گفت است راستی؟ بله. ولی به فکر من خودش رو بسیار کتچه می گیرد. می شود. با خیر از کمال سیاه. با کجا؟ نپرس. پدرم سخت گرفته است که شوکت رو یا پولهایش رو میخواهد. جستجو نکنی. تو بیعقل هستی جسور. اول پدرم از اما جدا شود، بعدا من جزای اون شوکت رو میدیم. گپ نیست. بیا رفته در محله سیر کنیم برادر. دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن با وطن را دارید و می‌خواهید که از شرکت بایرنوک چیپته هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برادران تاجیک ما که سالهای درازکار و فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپته فروخته شده کفالت میدهیم. زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه میدهیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار و فعالیت میکنیم. روی رقم‌های چون شما میتوانید با واسطه وایبر و واتساپ و ایمو نیز با تماس برایید. ما از اینکه بیرون براید کارمون رو تمام میکنیم. میبره. با خانه دختر بابا قدیر می رود. بله سنم جان، امروز درس اولمان را شروع میکنیم. هجری جانم. گوش کن سنم، گفته های مرا عیناً مثل من تکرار میکنی. مایلش. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف. ب. ت. غین. هاین. میدونی خوب گوشون سنم جان. گاین. آخر گفته نمیتوانم اجری. عجب آموخته نمیتوانم چی؟ درسی اولمون سنم جان، عصبهایت رو خراب نکن.
гӯш кун чӣ хел мекунӣ. бо кӯмаки пушти забону болои гулӯят ин ҳарфро талаффуз мекунӣ. Кайн. каме ғафстар. Ғайн. ана дидӣ шуд ку. каме дигар бо гулӯят худро маҷбур кун. охир намешавад иҷри ҷон. тамом ҷонам давом медиҳем. қоф. қоф. коф. коф. ака амонатро дар хонаи муаззин гузоштем. хуб нақс мунтазир бошед. муаззин ки ба хонааш даромад маро хабар расонед. полисро хабар медиҳам. бешараф. دو 250 تقسیم کنم چی بگویی؟ در جوزدان 500,000 پول است. گپ نزن. تو پولی کی را با کی داده ایستاده ها؟ به شرف. تو را من میکشم سمی. با خدا میکشم. زیاشا نخود که مرا کشی. نه کشته نمیتوانم. تو به من زنده لازم هستی. گوش کن نزدی اونال رفته کار را به سقراط برده دادنت را میگویی. فهمیدی مرا؟ نمیشود این خیلی گویا با محبس میروم. خوب ترش کشی. لعنتی نباشد من تو را میکشم. من تو را میکشم. میروی همه چیز را به اونال میگویی. فهمیدی مرا میفهمیدی ها؟ فهمیدی مرا؟ نباشد میمونی. بباشد کلاس آرام شو. چیکار میکنی میکشی را؟ آرام شو. برادر من قلیاردیر شدم. بیا به خارجه گریزیم ها. ای تو چی میگویی شفقت ها؟ چی میگویی؟ لعین تو تولین را دزدیده پول خواستی ها حیوان صورت. چخیر پول حقم رو گرفتم. ای برادر ای خزینه حقم رو گرفتم. برادر بانو رو همه دوزم به خارجه میگریزیم یک جوی میشه برادر. کدام بانو ها؟ کدام بانو؟ وای غیب زده است. کنعانی دیوانه آن دختر را میکابد. اگر من تو را یابد خونی بدنمان را میمکد. تو تا حال مرا خزینه خارجه بانو دزدی گفته ایستاده یا؟ بانو غیب زده است گفتی؟ چی گفتی برادر هم؟ بانو به کجا غیب میزند؟ سمی؟ به کجا رفته باشد بانو ها؟ برادر بیا از اینجا میگریزیم کنانی دیوانه ما رو میکشد. شفقت من دخترچه‌ام و زهرا را گذاشته به هیچ کجا نمیتوانم بروم. مرا ببخش. واو. واو. لام الف. لام الف. یا. یا. بسیار زیبا خوندی سنم جان. درس امروزه‌مان تمام شد. کمی دیگر دوام دهیم. من باید حاضر به مسجد روم سنم. بعد نماز امر معروف میکنی؟ البته. شد نباشد من هم میآیم. مایلش. جزدانم رو گرفته حاضر میآیم. مایلش انتظارم. مرا گوش کن شفقت. این شغال اینجا میایستد فهمیدی؟ نه آب نه خوراک هیچ چیز نمیدی. شاید عقلش به سرش آید. تمام. این جزدان را به زهرا بردنم لازم. مایل برادر بره. خیر تا دیدم. مایل بره. وقتای به پولیم در بانو ختم گب نمیزد این اکا پول یافتین تماما گم شده. هم کسب مرا نمیکشوی ها؟ ای در اکا آدم به عقل تیافتی ها؟ کودک دم تا بگی خاموش بیست. با خدا عیب است تو خیر. ای لعنتی که من قدی تو همکاری کردم که مرا همکار میگی به شرف. که راست چی به تهمت کردی؟ بینم بانو گریخته رفته؟ او کنانی دیوانه هازی دستی مده میافتی. این همه خیر گردن تا میکنم رنگی چوچوق در بالای دیوال میمونم لعنتی ای پیشم نبرو. فهمیدی؟ از عهده کار خوب برآمدیم کمال برادر. اکنون امان با پدر قشاق تو خانه‌دار نمیشود. خوب است. تو این رو باید به احمد بگویی جسور. یگان وقت میگوییم تو پروا نکن. تو شین من میایم. تو چه خیل زن هستی آخر؟ من با تو میگویم که از خانه نبرا. نمیبرایی. چیکار کرده ایستاده؟ چرا داد میزنی؟ گپ نزن تو را میکشم. کافیست آخر با من داد نزن دیگر. تو با من باز گپ میگردونی ها؟ دسته که زن را میزنه دو را میشکنیم. رو گم شو تو. چی خیل مردی که به زن دست میبرداری؟ تو چی گفته ایستاده ای؟
воҳима зур ҳам набошад, аммо мард ҳаст. нагузош ки занро зананд. охир ман ҳам як зан ҳастам. ҳардуи шумо мебинед. инҷо мунтазир шавед. ҳамеша мунтазирем. мунтазир накун моро. گیر پولهایی که سمی دزدیده است پاسپورتش هم هست به خارج میگریخته است لاین اعتراف کرد مگر؟ نه حالا نکرده است او رو چه خیل بگد میدراری؟ اگر گوید به محبس میرود؟ نه زهرا باید امروز کاری کنم که حل شود گلها برای کی است؟ البته که برای تو جانم بگیر تشکر زیاد خواهش میکنم اوف به این احوال افتیدنمان را بینگر کیپ کرد بسیار زیبیده است باور کن شرف تو هم بد نیست اوه از حسابی تو شکمهایمون سر شد با قصت برکت دیهد کمال برادر استغفرالله هیچ گپ نیست جسور برادرم با خدا از تو راضی شدم اون آدم رو چخل زول زده معیوب کردی مرا اصلا خوش نمی آید که به طرف زن دست بردارن خوب شد که مرا نگذاشتی وگرنه دستی من بسیار وزنین است او رو به بیمارخانه می فرستادم این دختر مرا با خنده میکشد دستش وزنی بوده است با خدا برادر کسی که به زن دست میبردارد آدم نیست بعضی آدم ها گرچند جنسی مرد باشند ولی مرد نیستند زن ها مردترند تو رو با این خیل آدم ها چرا گذارم که وقت گذرانی جسور برادر حلالت بود حلال انا هر دوی آنها هستن رفیقا برادرم چرا این آدم رو زدی با گپ حل میکرده میشد اکنون ما رو میزنند کی رو میزنند عدنان برادر کنی تو یک سویست این خیل می شود مگر برادر دستمان رو بهودا افلاس کردیم مرا بین دیگر مرا با این خیل کارهای خورد آمیخته نکنه معذرت میخوام عدنان برادر دستونی تو اینقدر وزنین بوده است من نمیدونستم خواهی بیا رویم آشنا میگویم بیا رویم چرا نمی آیی وضعیت بسیار بد است عدنان برادرم اینها همش آدم های بابای خودیرند چی؟ آدم های بابای قادیرن؟ حاضر ما آدم های بابای قادیر را زدیم چی کار میکنیم؟ برادر خودت رو خفا نکش آنها رو خودت تنها زدی آشنا دیوانه هستی چی؟ همش را تو زدی معیوب کردی من دیدم دست نرساندم مگر نمیدانی؟ با همه جا آوازه شده است که عدنان جسور آدم های بابای قادیر رو لطو کوب کرده است پروا نکن حلالت بود تو از قمسنگیر به اینجا آمدی بگذار نامی تو در همه جا آوازه شود شیر بچه من هستی برادر چخل نوب چخل آوازه اینش رو نمیخواهم کنی بیا رویم رفتیم آه لعنتی شوکت آه لعنتی کلتکلاز خودم هر دویتان را قپیده میکشم کلتکلاز داملا هجری بفرمایید کیکانوم از تو یک خواهش میکنم برای یافتن شوکت و کلتکلاز یک دعا کنید لطفاً آه شوکت آه کلتکلاز خدا ما رو ببخشد هر دویتان را پوست کرده به درون پوستتان کاه پر میکنم اکا ما هم دعا کنیم این رو گم شود دعای تو قبول نمیشود اکا در اصل گیره من یک فکر خوب دارم چی بودای؟ چه بودستان؟ میگویم که ما برای پیدا کردن شوکت و کلاس در برنامه خانم ریا اشتراک کنیم ها؟ این رو گم شود
ака ин зан хонум риё рафта ҳама гуна дӯст қотил бадбахт ҳар касе ки бошад пайдо мекунад охир ким шав аз инҷа ин хел ки бошад мегӯям мо бо намак дар барномаи зебосанам иштирок кунем ака он чӣ хел гап аст додарам ака ту моро хонадор намекунӣ ақаллан барномаи зебосанам моро хонадор кунад чӣ мегӯӣ маро гӯш кунед маро гӯш кунед медонед чӣ ҳозир ҳар дуятонро равед таҳорат кунед равед ҳолам ин муаззин ба хонааш наомадааст полисро бояд санксанам полисро не сардор бо духтаратон якҷоя баромада рафтанд хай шуд назоратро давом диҳ ба номи худованди беандоза меҳрубон ва ниҳоят бораҳм. бародарони азиз, парвардигори замину осмон ва он чи дар байни онҳост, аллоҳи таоло ҳеҷ қавмеро бепайғамбар нагузоштааст ва ба ҳар як қавм пайғамбаре фиристода оиди ҳастии худ, ягонагӣ ва бузургиаш инсонҳоро огоҳ кардааст. ҳазрати иброҳим яке аз ҳамин пайғамбарон буд. дар қуръони карим исмаш халилуллоҳ яъне дӯсти худованд зикр шудааст. ӯ барои бобилҳо паёмбар фиристода шуд. ҳазрати иброҳим даъват карда мардумро ҳушдор мекард, аммо қавми гумроҳаш ба ӯ имон намеоварданд. дар он замон подишоҳе бо номи намруд ки соҳиби сарвату салтанат буд, худро дар байни мардум худо эълон карда буд. ҳазрати иброҳим мардумро даъват мекард то ба худованди якто имон оваранд, аммо намруд имон намеовард ва мардум ӯро худо мегуфт. ба даъвати ҳазрати иброҳим эътибор намедод, ҳеҷ кас ӯро бовар намекард. ҳазрати иброҳимро намруд он қадар хатар намедонист. даъвои худогии намруд як тараф, бутхонаҳои бобил пур аз буд буд. бобилҳо дар он замон ҳам намрудро ва ҳам якчанд бути дигарро парастида аз онҳо мадад мехостанд. рӯзе иди бобилҳо буд. мувофиқи расму оин дар рӯзҳои идашон хурду бузург, зану мард, дорову фақир якҷоя ба идгоҳ мерафтанд ва дар шаҳр касе намемонд. бародарон, дар он рӯзи ид бутхонаҳоро ҳатто ходимонашон ба майдони ид рафтанд. ба ҳазрати иброҳим гуфтанд ту ҳам биё бо мо равем. ҳазрати иброҳим гуфт ки имрӯз ман ситораҳоро дидам, нороҳатам, рафта наметавонам. ҳамаи бобилҳо ҳазрати иброҳимро дар шаҳр танҳо гузошта ба ид рафтанд. ҳазрати иброҳим баъди рафтани қавмаш гуфт худоро шукр ки баъди рафтани шумо бутҳоятонро ба дом меафтонам. баъди ҳама рафтан ҳазрати иброҳим дар даст табар гирифта ба назди дари бутхона рафт. дарро кушода дар он даромад ва дар он ҷо бути зиёд буд. дар назди бутҳо хӯрокаву нӯшокии бисьёр буд. расму оинашон чунин буд. аз хӯрокҳое ки мепухтанд дар назди бутҳо мегузоштанд. ҳазрати иброҳим табарро ба дасти росташ гирифта ба шикастани бутҳо шурӯъ кард. якеро сарашро шикаст, дигареро пояшро, якеашро ба замин афтонд, дигареро аз байн ду қисм кард. бути калонро ҳеҷ кор накард. ба ӯ даст нарасон ва табарро дар гардани бути калон гузошт. аз бутхона баромада дарро чӣ хеле ки буд маҳкам кард ва аз он ҷо рафт. вақте ки ходимони бутхона аз ид баргаштанд, манзараи бутхонаро дида ҳайрон шуда монданд. будҳое ки худо мегуфтанд дар рӯи замин пора пора буданд. дарҳол доду фарёд зада ин хабарро ба намруд расониданд. намруд аз ҷояш парида дарҳол ба бутхона омад. намруд ҳам вақте ки аҳволи бутхонаро дид ҳайрон шуд ва бо ғазаб гуфт касе ин корро кардааст аз ҷумлаи золимон аст. намруд ба сарбозонаш амр кард ки касе ин корро кардааст пайдо карда биёред. як ходими бутхона медонист ки ҳазрати иброҳим ба ид нарафта буд ва шубҳа кард ки ин корро ӯ кардааст. намруд амр кард ки иброҳимро биёред. агар ӯ ин корро карда бошад ҳатман ба ҷазояш мерасад. сарбозон ҳазрати иброҳим алайҳиссаломро ба назди намруд оварданд. намруд гуфт худоҳои моро ту шикастӣ магар эй иброҳим? ҳазрати иброҳим гуфт табар дар гардани бути калон аст, маълум мешавад ӯ шикастааст. аз бутҳоятон бипурсед ки онҳоро кӣ шикаста бошад. ва баъдан илова кард агар ҷавоб дода натавонанд он бути калонро пурсед, шояд ӯ карда бошад. намруд бо ғазаб ба ҳазрати иброҳим гуфт ту худат медонӣ ки инҳо гап намезананд. муҳтарам ҷамоат, ҳазрати иброҳим ҷавоберо ки мунтазираш буд аз ӯ гирифт ва гуфт
ин будҳо модоме ки гап намезананд, инро шумо медонед. ин хел бошад чаро чизҳое ки не зарару фоида мерасонанд худои худ қарор медиҳед? он вақт маълум шуд ки будҳоро иброҳим шикастааст. намруд гуфт ӯро ҷазо диҳед, шиканҷа диҳед. бародарон, ҳазрати иброҳимро бисёр шиканҷа доданд, бисёр ба ӯ зулм карданд, вале ӯ аз даъвои яктопарастӣ ва инсонҳоро барои ягонагии худо даъват кардан даст накашид. намруд ният кард ки ҳазрати иброҳимро шиканҷа дода ва ӯро бикушад ва қарор баровард ки ӯро ба даруни оташ партоянд ва ба қавмаш фармуд: иброҳимро оташ занед то худоҳоятон ором шаванд. майдони шаҳрро барои оташ задани ҳазрати иброҳим омода карданд. гирди оташдонро бо деворҳои баланд маҳкам карда дарунашро пур аз ҳезум карданд. намруд барои боз ҳам хубтар тамошо кардани сӯхтани ҳазрати иброҳим барои худаш як ҷойи баланде сохт ва барои тамошои сӯхтани ҳазрати иброҳим алайҳиссалом амр намуд ки мардуми шаҳр дар майдон ҳозир шаванд. маконе ки бояд ҳазрати иброҳимро оташ мезаданд бисёр калон буд ва пур аз ҳезум. ҳама дар майдони шаҳр ҷамъ шуданд, касе дар хонааш намонд. ҳама барои мушоҳида кардан омада буданд. намруд амр кард ки ҳезумҳо оташ зада шаванд. алангаи оташ ба осмон мерасид. оташе ки намруд барафрохта буд он қадар баланд буд ки дуди онро аз тамоми шаҳр мушоҳида кардан мумкин буд. оташ бисёр калон шуд. ҳама мунтазир буданд. бо амри намруд ҳазрати иброҳимро бо дасту пои занҷирбаста ба майдони оташзанӣ оварданд. ҳама бо ҳайрат ба ӯ нигоҳ мекарданд. кофирҳо барои оташ задани ҳазрати иброҳим хушҳолӣ мекарданд ва як гурӯҳи хурде ки ба ӯ имон доштанд пинҳонӣ гирья карда дар ҳаққаш дуо мекарданд. ҳазрати иброҳимро ба назди оташ оварданд. бояд ба дарун мепартофтанд, вале гармии оташ он қадар зиёд буд ки ҳеҷ кас наздик шуда натавонист. ҳазрати иброҳимро ба оташ партофта натавонистанд онҳо. баъдан намруд амр кард ки ба воситаи зинаҳо ӯро ба оташ партоянд. зинаҳоро мувофиқи баландии оташ омода карданд. ҳазрати иброҳимро ба болояшон бароварданд. ҳазрати иброҳимро ҳамин тавр ба оташ мепартофтанд, аммо ӯ тарсе надошт. ҳазрати иброҳим худо бо ман аст мегуфт. чун ӯ бо ман бошад, ман аз касе сари тарс надорам. на аз марг ва на аз намруд метарсид. муҳтарам ҷамоат, имон инсонро ана ҳамин хел нотарс мекунад. нафаре ки аз худо метарсад ягон қувваи дар муқобили ӯ истода наметавонад ва аз ягон қувваи ёрӣ талаб намекунад. ҳазрати иброҳим ба худояш паноҳ бурд. ба оташ нигоҳ карда тарсе надошту медонист ки қувваи худояш ба ҳама чиз мерасад. дар забонаш зикр, дар дилаш имон, тақдири худоро мунтазир буд. бо амри намруд ҳазрати иброҳим алайҳиссаломро ба мобайни оташ партофтанд. вақте ки ҳазрати иброҳим ба байни оташ афтид, оташ аз чор тараф дур шуд, чунки худованди осмонҳову замин ба оташ амр кард ки дар муқобили ҳазрати иброҳим хунук ва салқин бошад. дар байни оташ як роҳ кушода шуд. аз дарунаш як ҷӯйбори гуворо пайдо шуд. гирду атрофи ҷӯйбор сабз шуд. занҷире ки дар пои ҳазрати иброҳим баста шуда буд худ ба худ кушода шуд. ҳазрати иброҳим дар болои гулзор нишаста буд. намруд ба баландӣ баромада хост ки оташро бубинад. намруд даруни оташро назар кард. оташи фурӯзонаш дид ки гулзор гаштааст. ҳазрати иброҳим солим дар назди ҷӯйбор нишастааст. намруд ин ҳодисаро дида ҳайрон монд. якчанд нафар ҳазрати иброҳимро диданд ки сиҳату солим аз даруни оташ баромад ва ҳамон замон имон оварданд. намруд тарсид ки мардум аз ӯ рӯ мегардонанд. дарҳол ба одамҳояш мактуб навишта ба чор тараф равон кард. сарбози бисёр дархост кард. ҳамааш силоҳдор бошанд гуфт. бо худованди замину осмон ҷанг эълон кард. қариб 100 000 аскар дар назди намруд омода шуд. кибр чашмони намрудро он қадар кур карда буд ки бар зидди парвардигори худ ва оламиён ҷанг эълон кард. худованде ки соҳиби қудрати бепоён аст, барои намруд дарси ибратноке омода кард. бародарон, худованд ба пашаҳо амр кард. пашаҳо ба чашму рӯй ва бинии аскарҳои намруд ҳуҷум карданд. аз зиёд будани пашаҳо аскарҳо якдигарро намедиданд. пашаҳо ҳар аскар ва асперо ки мегазиданд садои нолаашон боло мешуд. ба он дард ҳайвонҳо тоқат намекарданд. аз дарди зиёд ҳайвонҳо аскарҳоро ба замин мепартофтанд. ҳамин хел ин сипоҳи золим парешон ва нобуд шуданд. намруд
намруди разил танҳо монда ба қасраш фирор кард. дарро аз дарун маҳкам карда фикр кард ки наҷот ёфт ва ором гашту. вале аз тақдири худороҳӣ гурез нест. як паша аз сурохии калид ба дарун даромад, парида ба рӯи Намруд часпид. Намруд хост ки ӯро аз рӯяш дур кунад, вале паша ба даруни бинияш даромад. аз бинияш ба мағзи сараш рафт. оҳиста оҳиста мағзи сарашро озор медод. Намруд бо дастонаш ба сараш зада хост ки як лаҳза ҳам бошад дардашро кам кунад. то сарашро ба девор намезад, он паша ором намешуд. чун як лаҳза ором меистод, паша азият доданро давом медод ва садои Намруд ба осмонҳо мерасид. Намруд сарашро ба деворҳо зада ҳамин тавр худашро кушт. худованд дар охирон ояи сураи Юсуф мефармояд ки аз ин қиссаи пайғамбарон хиратмандон панд мегиранд. худованд соҳиби ҳикмат ва қудрати бепоён аст. худованди бузург ҳазрати иброҳимро имонашро ва сабрашро насибамон кунад иншоаллоҳ. پسرم یافتی من شوکت را؟ همه جا رو دیدم پدر ولی او رو نیفتم. چخیر نیافتی ها؟ چخیر نیافتی؟ اکنون من چکار میکنم؟ اگر آن پولها را بازپس نگیریم تولین مرا از در بیرون نکند. پسرم من بی تولین زندگی کرده نمیتوانم. پروا نکن پدر جان. اون ابله رو یافته همه پولهای تو رو میگیرم. رحمت کی هست؟ منم من. وای ملیس، یعنی ملیس اینقدر چیزی مهم چی بوده است؟ چرا گپ میزنی با من؟ مادر جانم اکنون هیچ سبب نیست که تو با اون آدم خانه دار شوی. چرا نبوده استی؟ گوش کن، وای آدم برای خلاص کردن تو همه پولهایش را به شوکت داده است. نصفش را داده است؟ مادر با پسرش گپ زد، شنیدم به پول به ثروت مونده است. چرا مرا نمیفهمی؟ خطا شنیده ای؟ با من انگشترین تحفه کرد، از بریلیانت است. بین زیبا است این رو ببین. مادر چه زیبا است. چشمانم کور شدند. حیاتم جانم آماده شدی؟ آماده جنابی اسمی جانم. زیباچه من این چقدر زیبا است یا خدایا. خوب نباشد میبریم. میرویم. بای بای. نقص مانید. بای بای. پولی پدر تمام شده بود کو برای امام انگشتری خریده است. با خدا جسور من هم نو از تو شنیدم. معلوم که پیشتر خریده است. عجبا پدرت باز پیشکی چی خریده باشد؟ پروا نکن، تو میدونی که پولهایش هم تمام شد. با فکرم دیگر هیچ چیز ندارد. بیا ما کمال از برای خدا. عصبهایم بسیار خراب شد، بسیار. آرام باش جسور برادر. کمتر پس در بیرون پلیگون میسازیم. یک دو تیر پرانه عصبها آرام میشوند. با پلیگون آرام نمیشوم. برای آرام شدنم باید آدم پرانم. آدم وای به وجدان باید آدم میپرونده است. تو حالا سلاح را داشته نمیتوانی. وای آقا اجرا از ما یکم سوال بپرسد. البته سوالی اولم را میپرسم. آماده هستی؟ آماده. کنی بگوید بچه ها اولین پیغمبر در روی دنیا کی بود؟ حضرت آدم. آفرین به شما. سوالی دوم را از شما میپرسم. آخرون پیغمبر در روی دنیا کی بود؟ آفرین به شما. ماشاءالله بسیار دانا هستند. دانا معلوم است. پختکان شیرینی را حلال کردید. پختکان فروش بفرمایید جناب. خسته نباشید. خوش آمدید. بفرمایید. امک جان کنی بیایید به این دانوچه ها پختکان بدهید. کنی اینها رو گیرید. رحمت اما رحمت اما گیر جانم. بگیر.
تشکر زیاد. بفرمایید خانم. برای کارم. تشکر. ممنونم. این برای تو. این برای تو. اوه کامال برادر چی کار میکنی؟ از راستی آماده کردی پلیگون رو؟ چی فکر کردی جسور؟ واهیمه میکرده که همه تیرم به نشان میرسد. کنی مهارتت رو نشان میدی؟ آشنا من از 100 متر پشه را در قناتش میپرونم. چی فکر کردی تو؟ یک سو گذارین واهیمه ها رو. با من شرط میکنی؟ ها؟ دانسته باش احوالت رو بد میکنم من. یا خدایا این دختر با کجایش باور کرده واهیمه دارد؟ شرط میکنم. آشنا تو چی خیل تیر میپرانی ها؟ اگر یکون کس رو پرانی نمیفهمد که تو آدم پراندی. کنی تو رو بینیم؟ باز این مرا نپرونن. انا این خیل تیر میپرانند. شانسی بنده غریب رو بین؟ شانسی بنده غریب رو کنی بگو در کجایش پرانم؟ در دیلش. وای دو این چه خیلی پرون؟ یا اینکه این ملیس نیست چی؟ خوب شد که با پدرم هر هفته با پلیگون میرفتم وگرنه کمالیسیا ملیس بودنم رو پی میبرد. چی شد کمالیسیا؟ زبانت رو خوردی مگره؟ شد کنی در چشمش پرون بعدن گپ میزنیم. گفتنی که اینها همه تصادفی شد ها؟ مایلش. چی شده ایستادست؟ الو یزنه به خانه هجوم کرده ایستادن. بیایید زودتر. صدای سیلو. با برون این چه تیر پرانی است ها؟ با من ده سیلاه رو بیده چخل تیر میپرانن چخل نشان میگیرن. من با تو همش رو میاموزم. بین حاضر چیکار میکنم. لوین سخران نمرده بود مگر کی به این قصر رجوع میکنه؟ صدای تیر است. دام لوین. بین کمال برادر بین و بی آموز چخل تیر میپرانند چخل نشان میگیرند. ایست پلیس دست ها با بالا بردارید. تسلیم شو. سلاح را به من میده. گیر این را لوین دستمن را ببند. گیر. یک لحظه کمیسر رونالد خطاکی شده است. سلاح از من است. مرا دستگیر کنید. تو کاردار نشو کمال. سلاح در دست او بود. دستش را بند لوین. یزنه اینجا چی گپ شده ایستاده است؟ عدنان رو چرا دستانش رو میبندید؟ زهرا مگر تو زنگ نزده که به قصر هجوم کردن زودتر بیایید؟ انا آمدیم این رو دستگیر کردیم. یزنه عدنان چرا به قصر هجوم میکرده است؟ این جانی ینگه تولینم عدنان جسور سوخیر. جسور گفتی؟ بله. کجای این به جسور مانند است؟ به هر طرف تیر میپراند. گفتی هجوم کردن آمدیم در دست این سلاح بود. اگر یکون کس میمرد چی؟ مرده است؟ ها؟ مرد مگر؟ نو گفته نماند.
калтакеласро бигӯ омада мисли одам таслим шавад. аз қонун гурехта намешавад. инро медонед. маро асабӣ накунед. ӯро ба шӯ бабаред. аднан чӣ гап шуд? туро ба куҷо мебаранд? гӯш кунед, ӯро ба ҳеҷ куҷо бурда наметавонед. барои чӣ? чӣ гап аст? баҳору аз милис хуш меояд чӣ? баҳоргур, лутфан ба кори полис дахолат накун ки ҷавобгарӣ дорад. охир ман духта гумшак тараф без гумшав. рафтем биёред. роҳ кардам гаранг накун. кайне рафтем. худоё ман чӣ кор кардам? чӣ қадар хуб буд ба воситаи ҷасур аз баҳор халос мешудам. чӣ кор кунам акнун? чӣ кор кардам ман? чаро ин полигонро омода кардам? ба сарам бало расад бекалла. чӣ хел милисро халос мекунам акнун? ё худоё, марде ки дӯсташ медорам ӯро ба маҳбас мебаранд. ман бе Аднан чӣ кор мекунам? салому алайкум дӯстони азиз. дӯстон, ба шумо яке аз каналҳои беҳтарини ютубро бо номи Як лаҳза ханда пешниҳод мекунам ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин санъатчиҳои ҳаҷвӣ, филмҳо, қиссафилмҳо ва силсилафилмҳоро аввалин шуда бо сифати олӣ тамошо кунед ва инчунин рӯзҳои наздик дар он канал силсилафилми Садоқат ва Бахтиёрро низ метавонед тамошо кунед. ба канали Як лаҳза ханда обуна шавед. боварии комил дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд. ака канон ҳама ҷоро кофтем, аммо шафқати паданалати раини оқи падарро аз агунҷо пайдо карда натавонистем. чӣ хел пайдо накардед? гӯсфанди қарокул? ака дастонатон дардро набинанд, вале кош намезади ӯро. агар пурсӣ чаро, чунки ман ин масъаларо ҳал кардам ака. рафта ба барномаи ждиминия занг задам. шавкатро дарҳол меёбанд ака. рост мегӯӣ? ба худо ака. офарин ба ту, офарин шер бачаи ман, офарин. афти ханюкта набинам. бача девона шидаи ту? нахоҳ одам ҳамихе бедор кунад. ақл дорӣ ту бародар? гам назан, инҷо хоб будим агар. не моҳӣ меқапидум. безор кади ку? самӣ дар дарун асту ту инҷо баррабарин хоб. ай мемонӣ камтар нури афтобу занамон. ӯро дар дарун бастагиам куҷо мегирезад? хомӯш. пештаро роҳ гард, бояд он аблаҳро ба гап дарорӣ. марҳамат гузареду ком. ҳою коҷон гузар, аз бари боло гузар. хош ҷаноби шавкат, самӣ дар куҷост? бародар, ба худо қасам мехӯрам ки инам ҷамъи шиштагӣ буд. ман намедонам. гап назар шавкат, лоин як одамро соҳибӣ накардӣ то ин ки ин одамро дастгир кунам шикамам дарӣ. бародарҷон, ҳақ ҳастӣ, мефаҳмам, аммо бин ҳоло гарм аст. ин дур нарафта. инам ҷода куҷои даст нарафта меқапӣ муш. чӣ хел дастгир мекунӣ шавкат? чӣ хел дастгир мекунӣ? ӯ аллакай гурехта рафтааст. оф шавкат, оф шавкат, оф. хуб шуд ки нусхаи сабтро гирифтам. ин сабт барои ба хориҷа рафтанам чиптаи ҳавопаймоям мешавад. ҳам пули мехостагиамро аз калтакелас мегирам, ҳам шиносномамро мегирам. бисёр хуб ба сарам омад ин фикр. сардор, муаззин ниҳоят ба хонааш даромад. 1 соат пеш дигар нафар даромада буд. ӯ ҳоло ҳам дар дарун аст. одами даромадаро мешиносед? намешиносем сардор, ба фикрам меҳмонаш аст. хай назоратро давом диҳед. ба полис хабар медиҳам. шиноснома дар куҷост? агар мелис буданамро гӯям маро озод мекарда бошанд, не аз куҷо озод намекунанд. бо силоҳ дастгир шудам. ин хел бошад бадтар мешавад. ин марда кари чӣ ту? саволи сардода ҷавоб битӣ.
من هنگامی آمدنم در راه شناسنامه‌ام را گم کردم. رقم شناسنامت را بگو. شناسنامه با زبان روسی پاسپورت میشه. رقمشو بگو. کمیسرم، من رقم شناسنامه‌ام را نمیدانم. چی خیل نمیدونی ها؟ خری ابله، تو ما رو مسخره میکنی به شرف؟ لوین برد محکمش کن. ای حیوان، تو اکای اونا را مذاق داری ها؟ کلی خزجات. کمیسر نکنید، من جانی خانم تولین هستم. راو گمشاو، ای گمشاو. باز جانی خانم تولین بوده است. گوش میکنم. سخن درباره مواد مخدر میرود. خبری مواد مخدر؟ سراغش را نویسید. شما کی هستید؟ داره کشو دستو پیش کن. تو لیویت مزاق داری ها؟ بدونی که کار جوابگاری داره. باز میبرم ایلینگات کشانت میکنم، بعد زندگی را میفهمی. فهمیدی؟ بدرا تیز بدرا. اینا فهمونه که لیویت کیه. سیمت مور گریوش دیده معروسان نیستن. انا کپیتان لوین، خبری مواد مخدر رسه. رفتیم عملیات بچه ها، رفتیم مکزه با پیش. استاد، شنیدم شما یک دشمن داشته اید با نام سقراط. بله. شنیدم که او را پروندند. بله، من هم شنیدم. تا جسدش را نبینم باور نمیکنم. همین خیل آدم است. یعنی وضعیتش خیل است. وضعیت سخت را پسی سر کرد. خوب شده ایستاده است. کی بیدار می شود؟ هر وقت می تواند بیدار شود. خوب استاد، او را کی پرام فهمیدید؟ در این باره هم معلومات نمیدونم. این چه کار است؟ با جای کلاس رو دستگیر کنیم با کارهای بی‌معنی مشغولیم. لویند، دور و پاش رو پیش کردیم، جسور رو داشتیم، حاضر به عملیات مواد مخدر میرویم. سردارم اکاونال، وظیفه ما کلاس رو دستگیر کردن نیست. ما پلیس هستیم. وظیفه ما جنایتکارها رو دستگیر کردن است. خوب که خاطر رسان کردی لویند. هجری، شنیدم که سقراط برای بدام افشاندن جنگاور صنم را استفاده میکرده است. این چه علاقه داره؟ یا این که صنم را دوست میدارد؟ یعنی او از صنم دور باش گفته، فلان گفته، تو را تهدید میکنه؟ نه استاد، نمیکند. یا خدا، خیر، چی درد دارد جنگاور؟ چرا وای دختر را همیشه نجات میدهد؟ یعنی قهرمان است و هم تو دختر را نجات میدهد؟ گرچه چند بار حیاتی مرا هم نجات داد. من هم نفهمیدم، رویش رو دیده نتوانستم، نقابش رو کشیده نتوانستم. آخه سردارم، ما کلاس رو دویم دستگیر میکنیم. دستگیر کردن او آسان است، نامناسبش رو هم میدونیم، اما جنگاور رو چی؟ او رو تماما ما نمیدونیم. چه خیلی دستگیر میکنیم؟ کمی کلات رو کار فرما. کلاس رو دستگیر کنیم، جنگاور رو هم دستگیر میکنیم. این چه خیلی میشه سردارم؟ آخر اونها همکار نیستند. همکارند. هر وقتی کلاس رو دستگیر کنیم، جنگاور اومده نجاتش میدهد. علی همکارند. درست سردارم، راست گفتی. جنگاور چرا خلاصم میکند؟ این رو نفهمیدم. یعنی کسی است که مرا خوب میشناس. هیچ چیز رو نفهمیدم. ای خدایا، من چی جنگاور منگاور گفته ششتم، به این هم سرم تگی بلاست. سمی رو از دست دادم، اونال از پسم. اوف، از جنگاور با من چی هم؟ جمع شوید. استاد، شما پروا نکنید.
комиссар унал бегуноҳ будани шуморо ҳатман бовар мекунад. ба худо ҳиҷрӣ, агар бовар кунад ҳам чӣ мешавад? ӯ ягон роҳе меёбад ки аз паси ман шавад. ӯ ҳамин хел як одами якрав аст. атрофро иҳота кунед. зуд бошед. гузар левент. ё левент, дарро ки кушодем дарҳол ҳуҷум мекунед. фаҳмидӣ? бахайр бошад. дар ин соат кист? намедонам устод. шояд санам ва зуҳро боз барои дастгир кардани мо омаданд. ман рафта бинам устод. рафта бин. ҳиҷрӣ? акай унал? онал гуфт? ин аз куҷо баромадааст? хабари маводи мухаддир шуд. кофтукоб мекунем.